ya kata kecungan mi copi buat konrat. Dia nadu nyau tarik ume, hajar arko, san. Nalik berikun berilok jawahi, di uang hanaba, unyarap yang aban penyokam. Namar ngalali penyok siya uba, nadu bangadu ya kakam junga siya po asam, nadu ba kawan no kanito lockdown ko COVID, tinggal kanyo siya bandig. Teng ya kakam junga siya asam, tinggal ajenjar, tinggal bingkam ya kakam, di punta ula ular ban penyok yang ay kakam. Di la airo ko phone number jong iway I officer jong u ban pet habaya day batka kanina jing penbet ya kam ka jam na kanta ka jong ti yong beto to ngin sia kren ngin sia penbet ban penyo ip itang bangam juyo ay kita ki kam kat ka bai ila bang pentip sia iba nga apply kam hangta ti mentak ila lek ya kendu biang yang buat konrat em nga krenit ya kendu su menta ber konrat namar ba ila ayang ada ko phone number jung ta officer to ba uday mau to ban kit clear yang ngaro lo ngam sngo ngal asngubit yang ban lechate pila phone yu tahu officer hoy nga phone uang kumno men ha ubenai oktober ni november ni kumtu ngadang phone te undon bashim hadin pada nang tu ngala ngakrai hibaya yo I hapo media kila yo I bang akran ha media yung balay la kata por CM mo uken patembek ke kam ke jam na bentajo nga mo kabakala don ko way ka kamba so jong uhi wala da congrats pa ya nga wang hana ba congratulations bang pendek kita ka kam ni po Captain Williamson Sangma University dia lali ya kenduru bat nga sa timar kamat ba TVC dia ila ong hiru wan ra kita kikot kisla badon kam dia nila don gajing yakran sutu hiru ba ladangan withdraw no yaki scholarship baru khot kamut in ay nga ta kam ka jam ite ngala menjur ngong to laga PI shwa yang nga kam dengan sa withdraw no maladangan pat yo ay ka kam hakti pat kunungan withdraw te mantap dia ke bas musi kolong ba yo respon su nang te nalor kata ka scholarship ru ngakhan yo su mentala la jam lai benai ngakhan yo su ka sorkar jong konrat ka siutlop sibun yaki charman yaki ko charman yaki advisor lara ka sorkar ka lebha ka aikam ya itu ikong kumta nakaliang ju korasama jong madu preston kito ki political executive kito ki permanent executive lara ki aikam ya itu ikong kenyo jengkerku te nakaliang ka jonga ngasuong itu ikong kong wat nom sngoi hoat pisam jenjar rei waduk jengkermen tohun katkum kajeng penyat jung belai tohun katkum kajeng penyat jung trai nom bunong thau ladang trai nom bunong thau upli ya kata kalat ban ai kam phi phensai yo hi hakawi kasni kumta to pediang tohun katkum kajeng penyat jung trai nom bunong thau te neng kon cap ngako banai kublai pi baru ki parlok ki baju kersan bahaya kane ka YouTube channel ka junga ngai kublai ru ya kito ki baju persya ki baju kentho bat ki baju keren ben yang na ka por sekpor te nakane ka junga apdiang so bahaya pi baru sakane ka video te hakane ka video ngako ban keren halor ka video ya ka ba we parlok kulasen yang hakaba lapan ba itu ikong iba don jingduna hakikmat itu ikong ibom yoi nrei dei iba lanang start te mentai la song di jingdi no hayo namar ba iwat kamru omdan ba ikam idei ikong iba la pule he kerdan hi katkum ki social media mensuang asngo ba ila pendep ka PhD ru dia ila start ha tangba ila let wat kam ila let sya sekretariat sya office jong u korasama tangba u korasama umdon katkum hakim media ngasngau ila ong ba ila let bunsin ila let ban ya kandu u konrat rei kat ba ilet u korasama umdon te kidon tangki officer tangki IAS te ikong ito ikong ila ya keren barki officer ang to nakaliang joki officer ki ong kin sa ya keren kin sa pen ya keren lem bat
kora sama khnang ba un bahakam khnang ba un aikam ya itu ikong rei hadu mentaru kajing kular aikam jung kora sama ya itu ikong kalong tanghal iklam parjo ikakam te bapli idei baladon kun te sabat kaweru idei ibom long kemangi gumne ibaya pher nangi te bapli siam jenjar kam stom hi rei le kumno haba kora sama ladau aikam umdan pisah te ban siu tulo wat ya ki bala trei luparu umla ban siu tulo dena kane kadau saya ki no hikai ki to ki Asha ki to ki nong sam shana haki school shana SDS kito ki yaki ki agan wadi hoy kum kito ki nong sam shana haki school SDS ki agan wadi kito kirit tulo khamtam ki Asha papli ki Asha le te kirit bhaga tulo kumta kadai kajing bom kwa jong ka sorkar ban su tulo namar ba ka sorkar jung korat kayale ban thung ya ki charman ki ko charman ki advisor ka sorkar jung korat ka su tulo sibun ya ki charman ki ko charman ya ki advisor de na kane kadau ba kamdon pisa ban siu syaki nong tre te ya ini kong ru bapli ha jingsha ulade ban aikam namar lalit ban mi dalade hap sekretariat nrei kajing kular jung konrat kasulong tang kaktin kasulong tang hakal nrei aikam itu ikong mentale bapli ya ka scholarship ru lapendu kim aisu ya ka scholarship ru manswa itu ikong isa jo scholarship temta imyo su ya ka scholarship ru te ka scholarship ru lapendu te sabat ka kamru kim ai namar kaladon kataka notification ane kataka notice yaitu ikong ba nakaliang jong ka sarkar kalkular ban aikam hapo Williamson Sangma University te itu ikong ba ila letru syati sya Garo Hills sya Williamson Sangma University ila letru banyak keren bat ka DC nrei kiong ba dan kamban khang swai ka scholarship nang tas aikam te mentai itu ikong imyo syu ka scholarship tang ba ka kampat impat yo te ngimtip ki penduk ka scholarship kimut aikam ne kumno ne nrei ka jingsha te kim dai ban perslam ki dai ban ai no ka kam itu ikom apli mar idei ibomi iki khmat isu dijingdi hayo te sa berkaweru idei ibaladon kun te lara dei babi ru hoy lara dei babi te kumno ken intrei kam rei idei ibala nalasta ibala pendep ya ka kerdan ka behe kumta balai ka sarkar ka benut ban aikam ya kum kito kibreu kibom long kumbalong mani lara ka sarkar ka lebha ka aikam ya itu ikong kumta nakaliang ju kora sama jong madu preston kito ki political executive kito ki permanent executive lu ladaki aikam yaitu ikong kenyo jengkerku te nakaliang kajunga ngasuong itu ikong kong watnom sngoy hoit pisam jenjar nrei waduk jengkermen tohun katkum kajeng penyajung bulai tohun katkum kajeng penyajung try nong bunong thau ladau try nong bunong thau upli ya kata kalat ban aikam phi pensayo hi hakawe kasni kumta to pediang tohun katkum kajeng penyajung try nong bunong thau ka sarkar mekhlaya kamla ban aikam wat ya kiba biang kad khotmet ya kiba lana lastat kamla ban aikam bun ba kiba long lastat nomor ba
kam la ban situ lo wat ya ki bala tre paru kam la ban pen kiu tu lo namar baka penlut ya kapisa ka babun ban siu syaki charman ki ko charman bat ki advisor ban ya ka bathung kum kito te ka bha ban ai da ka kam ka jam kino ya ki ya ki bala lama staken khna makin tre kito ki charman ki ko charman ki advisor bunsin ki dei tang ki berang pendap tang kelas 12 ru kelas 12 BA ru ki 4 dapas nomor kidon ki MLA mensua ki long minister tangba menta kila penkelan kim ai minister si unrei ki ai advisor kumno dau MLA berang sidap kelas 12 ulong kum advisor unong ai bud atau ula se ban ai bud kadai tang kajing don jing ade jung kora sama bat kito ki MLA nomor ba usung it sojan takadau ukwa ban su ya ka tulop ka bahe sya kito ki MLA nomor nalor ka tulop MLA plus ka tulop advisor kunta ka spa jung kito ki MLA kemut kelabun pha ndrai ban ai kam ajam ya ki bom dan kam don jam ya ki bala nang lastat ka sarkar kam don pisah namar wat ya ki bala trail paru kam la ban situ lo nak kalian kajunga isun ya itu ikong iba don jinra hakikmat ibomi ikikmat ngaisun itu ikong namar ba idai bala nang lastat bala pendep kekerdan kebehe nrei im yok kam namar ba u kora sama u syet syukur kwa ban ai kam nak kalian kajunga kerpat ya kora sama subhaban ai ya ka kam ka kerpang nakam ta itu ikong kenang ba mapi penyo jengkerku de ngakerpat tu ya kini ki ba don lang hak sarkar jung korat ya kini ki deputy chief minister ya kini ki minister sarkar subhaban kerpat lem yu korat ban ai kam yaitu ikong omdai ban syukular tang aktin ndrei sobhaban ai ki ka kam ka jam na kam ta itu ikong namar bai dei ibadon jiduna ha kit khotmet idei ibadon jiduna ha ki khmat takadau bapli idei balang lastat tang ba ban tre khie ka matre mangi te syano inla itu ikong bapli te ngakarpat sobhaban perkhat lem na ta itu ikong sobhaban nom perkhat tang kia kaspa nakam taladi mar bunsin kini ki he sarkar ki perkhat tang kaspa nakam taladi ki sutulop ya ki charman ki ko charman bat ki advisor nang ta sabat ya laderu ki kwa ban lum ya kaspa kumta kim kwa ban ai kam ajam ya ki bom dan kam dan jam bat kim kwa hiru ban penkiu tulo ya ki bala trail pa hakakam namar ba kine ki he sarkar ki satip balada aikam lada pen ki tulop ki to ki bala trail lupa hakakam kemut jala jong kin nom yo thep palasu tena kane kada te parlok khuble sibun khuble sajarngu ngesa siam yang haki bebat ki video